Jamaican, be a shit. Awo ni membai na membai atani membai na membai awo nyenye miyo na ashomene wakachio benke mbanye shian mene wabomoden wachi wo benke wosun lo wonyemi ni elekusun ojogba heni woyu okejo ni wonwe keje gbobu komi mi fon he shra no Jamaican, be a shit. Yo mambi nani mfonye ihanye nunye he wo hihia akesi mene wo bomoden wo chi wo benke wo suon lo ke wo no fia no ye nunwa ni ami mene ni nta na sa mi fefe ne gbobu ko mi nta ni mene wo numo ke wo no fia no ni wo chi wo benke egbeji ni bo te Kofi Frankwa ni di enyo leji nunwa mankralo shuo no talo ni awo ni nungwa mankalo ke wie mo ha le ke ba ha mambi ni wombo de manye o manye jon abrabu o wo mi ke gadangbe bi fen wo mi tebo wo mi o yo adromo ke akeni bo te Kofi Frankwa o fa ina namoni me gboku wobu ngboje I mean brief history ko ni bo te Kofi Frankwa leji nungwa mankalo sho no talo le no hu ji oyibi go itin manche ne wokune jami yanunwa ji ni blabi jinge we ni blabi jinge we leji hi eteno ye nunwa woni ni ji bokete zogoma ebi nu eteno lepe ji moni yo manklalo yanunwa ehia mi hu no hu yo gbobubulom adani yakluwai oyibi le no ni lashibi le no ni sakumo shi akometo ayo gbobu ayo mankralo shi akometo ayo gbobu lomo ayo nunwa mankralo dani yakluwai san oyibi lashibi sakumo no ke akluwai fe ni blabi jingi no ni aka nunwa me wo aje Benin atomo ni bi ami ahun dani mene ababa she nunwa te tomoten lele nungwa me tamo gadangbe ni fita gadangbe group FN here keje Egypt ke chon Sudan ke Ethiopia hun ka bagbe Nigeria ifuma ke Nigeria ni ji Benin City je meji ye ni history enu ho pie wojo ni bi ase ya ke je me wo chomo ni bi pie ami ye je me ni numo boketi lawe eke hishan fole ke han gadangbe bi fe ta beni wo ye Nigeria Benin City ya ke awo wo yiwa ta beni wo she Benin City ni eke hifoshan ke be ni abafa gadangbe bi fe acho hie ko ni afa na ya binafi ke na agba ya aba fan mi le ke hiwale yo we dru le ke mumonike ni pi ibanye ni edomo Nigeria Benin City bia na no hewo ehan gadangwe bia echo hie kenkle ni le eke eshishin bi amehishin ni da gbeke amesho ke ngonwo enyo ko ba nu yo pe la ko ngonwo enyo mi fo ko nu ye wodokun no nu na kan yemo opecho ake ngonwo enyo no yino ne ke fi no fe no da gbeke asho ngonwo enyo ne ifi otomo shomo ni ahwe ye mami shi Nigeria bi ele ake fan akenfa ni beni ahwe hu ha ehi samai ake mi bo
nto amekwa amedwan mo ya na kan awie pi akasaman yo ayai na kan won chon bi ene fita mo hin wo ya fio yo adro mo ke wo bolo ma wo hiwale na wonye wokeshi ni nungwa ake wo bobo ji be denche ne kan wo bobo na emi ni wo bobo numo bokitela we ni enye gadangbe bi afen ahie ke ba hye bi ane man no achole Ghana ne eto majimpi ni ma ekome ni etoji wo bobo bi eji le numo bokitela we eshishin bi le nomi bi ji wo bobo o te oba chon wo mi ake ka ke kruwo mi ni ji kruwo wonye ma kan bi a yemoni ni ji kru ni wo ji wonu mo bokete la we ma fe ma na to e ke wo fitahi ni wo kenklen do motion ke ha no ke leadership boni eto ma ha e kometo ke yi govern ma no fe no ne ba fe eke mambi eni fio mambi e pan he na fio no fe no no hewo to bi ane ni brofo me ko ake democracy ama ba cho democracy bogotela weto keje to na kan democracy eje ye gbeme dije ate ake democracy eje shishomo yesu kun chumi democracy e ake fe noko ni eke mambi e susu no fe no wo ewe manfe to manson 7 ji pawo fe wo ni wo wonye ma kan bi ene ameke leshna ke mambi eshna ka men ya amenko wo ma na chole wo ngbenu yo ninu ya me wo mi ekuro ewo kuro wo kuro wo won ya kuro wo ma na chole wo ni obeneshimo ka obeneshimo mini je obeneshimo eji kusunko ni manomi ake nunwa meji kenklen game ni bashe wopupa no ni bi ane na chola ake Ghana Gold Coast no eje Gold Coast no po time na bashe Gold Coast po bako shi obene eshishinji Benin Shimo obene Benin Shimo ewo Benin Shimo gbeno ni chon ni numu bokiti la weke shishin biye shi Benin na ke ba woko ba she ye ni bia ne woko ba she ne noji obene Shimo dani wo ba she to Benin chon here ni ke numu eke hi foshe ha gadangbe bi fe ko na ma me chon here ni le domo sheke ni ake anegle chemo tomo anegle chemo no mini ji no ye anegle chemo ko ba nwa wo ye enyo wo ye no ni wo cho ke la agbemi ni wo ye no ni wo cho ke ashi obeni ata anegle kenklen no na ke wo jima wo ji agbe keke no so o ba cha awi chemo eshishinpe ya keshin himeji ke woye ni ame te himeji abo mi amehu abacha amefe keba maami ni gbabu keba maami ke ha afi gbeja no to no mehu no gbabu ro mo hiwale ni akecho na kan gbiye aje epo mokumukumukumuku ni mokumuku eje epo awo mla ke mokunku eje epo agba wo mla hu ke dani abangbegbe ni lolipo anye mami alu me atishin jafi agbena eno suwe no jicheli moke ha suha hingbe na ke o hingbe na be o paje nshukwe ni afi ni nambo dani abache afi ni ba be kunwe na kan afi ni nambo na ni BP ona ko da hin BP aye mami agbo akale no ni gbe ame ke ni bi shin ekulo gbotue o ka akwe neken kusun ne
ni wodana ba che awie ko no afie ni ba ba le no ele sasupana ona afie don ke ache kenklen anegle keke enojufo gbejejufo eji kusum krede ko niji nungwa me akitaka mogbe eji ake na kan gbie ajo jema wo je fe amenani na agbe ne wonu mobo kete lawe eshi kegba nshow mi nonu wona ye bibla mi ni Moses pe gba nshow mi ebo kete lawe hu gba nshow mi eye hewale ojogba de nche eke eshishin bi chimo fe ti kechon show mi keti no hewale ken gbajeju fo kusun ne ejigbin ni nuwa meke pa alegbe ake na keju fo ne ibaba kuni ba he ima eko no ewo jufo ajo gbeno ne echon ye ne ke na de chon fe ne ke tin show mi ajo la kan gbe ko ni ke wo te na gbe kusu efe na ateli ole kejo inshona ke ba shian ake be eba kuni ba he ima eko yo mambi sanegba enwo tamotami ni mafon hesha oshidani maya ke wo ba bi wo che akeshin ka ke sanshi e mini gi sanshi memi mimba ago jame genye me eshe yo mambi mfo heshao nimba ni dani wo ba ya ni hanya nunye wo shishan keke wo ba bi wo che akeka ke sanshin ni ji sanshin ora do dani mahabu sanshin heto anegle chemo ni wo gbe jebe na ewo anegle to bi ni cho hie wo ke wo ye enyo wo ye kenklen no ni wo ke wo jima wo jin agbe ni ke wo gbe na to bi ni ke enojufo gbejejufo keke no sowe awiso ni ake cho himeji nígbà tó ma na meti ake cho acho ameke ba mami ni eno enyo no niji no ni acho ke agbe obeneshimo na noe kenklen no ake cho ochofi ni jo pleji atana nungbo ke ba mami kenklen nuhu ke cho se ake cho je ma wo gfe ke ba mami ekonkoni afi gbeja no to amefe amba fitai koni wo je nu moyi agbene hu sanhye sa shishi ke o ba yo se ke bia nepo ke o fangbe ken ya wo inner lands ke ni bi o ba na ke magien pi ka kloa pi wana ke aduche nakai ke bolima wana ke ko driver wana ke o ma ake onaka afumai in a way blema mie koba nunwa ma ye mumu ni ake sa kechie ebolimai ni wonyeme tambi ni wonyeme akwamume na agba ye akwamu na ke akwamu ma gbe nakai ni ekome chemikete doma ahinkro keni ekomete kumase ekomete amegba meshan ewo gan pupa na no fe o ba na akwamu me yejeme ewo ni ameba be asana amehin sa shishi boundary here ewo ne akwamu me ba asana amehin boundary ne fo sa ne fo ma wo bobo bi ahie be asana akwamu me ahi nakai sa
eshishi ni wo amehi sa shishi ni wo nu mo bokete lawe ma e ko ni etoji wo akwamu le no ni to ame wo ko u kan wo nu mo bokete lawe a history ke manjine to e wo ye wo akwamu ni wo bokete lawe to ame ni ka me to sa eshishi yo ni oba bibo ake ni ajebeni e ngbe kenklen abato ni aje Benin City numwe noni bani leji na agbimo nishi Benin shi ye yowa chofile drumo na leji kenkle moni bashe Ghana wo bi ane mana chole Ghana ji time ni she River Niger ne she eye hiwale ye nuno nuhiwo igba River Niger ni enyo ni nye eke we BFO ncho aka no ni your Bible mi enye echu lehun echu o lehun ebe eye hiwale ojogba denche no mi je ni wonye me machine BSA ya che ya ke na me she Niger amenye ni amefu ame na ya gbe ye Ile Ife no ani BP oba anu ake gamashi bi eke ameje Ile Ife amenya amefu fa River Niger wa ma bokete la we ho mo ama me cho hie kra e na amenya amefu we ameka jepo ye Ile Ife shi ninu mu e shejeme enye igba River Niger mi ni echomi ni ba jepo ye wo bia ne Ghana Shilao ni wo chole mene voter wo be je kenklen abato abato ni ko oti adan akọ forest leji mo kenklen ni to ni ke o ba kwa ye nwa kusunke jema wojin agbeja no to na ko ti Shilao ni ji adan wo ye songo nike uba nunwa wo ye sangu jima wo ekumeto ni songo hangu sangu hangu the same jima wo ebole ni ke ba jipo ye nunwa manem na chole sangu naka no mi ye ni enye efo Shilao ni ji voter leke ni efo ni eshankita ake keje adan Shilao ke te langba ke je langba ke te Shilao ka gbe obutu aprawe noji boundaries ni a set ni ba share noji boundaries ni a set no da ko ba na ni Gadangbe Wlome alo Magiancheme alo Kusun Felo amaye npai ni ameche keje adan Shilao ka gbe noni eje ka je langba keje langba ka gbe Shilao ka je Shilao ka gbe obutu aprawe bokite lawe kita kamoni ni no pope no ba nu Wlome Magiancheme ke Kusun Felo na me ayin pa na me jo shishin pe ton ake ame hiwo ke wo mi ake Gadangbe ma mokoni je shishin nakan ni eje shishin kita kamoni ke je shishin jino ni ejeje me eba jepo ye wo bi ane mana chole nungo shi tabe ni bokiti la we ba nungo ni ji salty water nuwe nungo ye nuemi ne chashin nungo ye amena nungo ye nuemi wo ni nungo ye nuemi ni ameshi na mke ba jepo ye bi na me ba she wo ye ko chole yo chile o fe shishi jeme ni echashin ena nungba noji noni akewo nungwa ma gbe ake nungwa ni brofu me nya che nungba a corrupt la hu efi nungwa na ka no nungo neji nuengu yemi nuhu brofu me nya cha hu ni bia na fi njo ake mo fi amu ma ye gbe noni ibanyeche ni waba bia kashi ni ayu ake neke covid ni ji wo hela ni bia ne ebatwa woju ne won bia kashi ye ke wo afine homo wo
mini gbejiano to akeshu egbe no ke ha ne ke homo wayeli afine ni afine omo ho ni nwa me wo fola chama ke plejo we noji wo afi gbejiano to we kaje benu wo jeshishi fe gbejiano to ni amralu fo e ke ha ake social distance wo yemi amateur le shon distance shon distance ake wa do mo shon go be social studies o ba do mo shon ni mo ma do mo shon ko ni wonye wo wie wonye wo ke fe etuni wo jishine kaje ipriton ke wo jikuso njife wo adhere to no ake gbejano to na amralu fo e ke fonshie wonye wo yi no san because hila ni baden che eji noko ni eba na eba ahinshi no eba na eba ahinshi kenkle shangbe ne hu wo faith wo hemo ke yeli hila eba ni eba challenge wo hemo ke yeli me hemo ke yeli yo ake kusu ya ni ebon ni koyo mi hila ni koyo mi hila jima wodi ehun koyo mi amenyo na me ye hiwale na me kesa hila ipi ana hila fe ana hila ko be ni jima wodi enya sana na kan no hu ke oba wonye me ni yo oda faith konkluma mi tomo muslimi ke christians who attack asatin yo wade nche han wo la kan hiwale ni wonye we establish your faith niji wo hemoke yeli o hemoke yeli noju no ni ba ni noju wala no ni ba je hila yo sate no ba je no fe no no wo ngbe hemoke yeli yo homo wona mi ke ochi ogugona bo hemoke yeli elaje wonyenye henye wo he wo yo shi no ro wo ko ja ke shi jema wo jin ake ko yo mi bi ni ya afini emi wo ba soli asani wo ya afie ni wonye wo soli ni wo che opleje ya ta na numbo ake hila ne ni eba aka gbomo adisan eba aka gbomo adisan ke gbomo adisan shifimo ke faith nakan hila eba aka himo ke yeli no hewo asani wonye wo ya afi wo be afile abaye wo ba ye ni wo ke sa hila ni jibe ni bi na ka shu egbe no abaye no ko na ke yi afi yo man bi sanegba enwo shibe betwon ke ha wo ni mene inkase noko ni inkonoko akashin ke wo magia cheme abachu kusun krede na ke wa ke kajepo ka ya bie ka ho bie me ko men gbo otwe e wo be no ba na ke what a shock be no ba na ke ne be no ba no ni mi hun kase mene eji ke ohinme na kan ni biye afini na abu ni twa ke afini na abu ni obasa oneku akpa ajenshi akwe nyenye mi yo na ashomene keje gbobu komni nke nyekeshi akwa mojo
shit.